dakkel harapku kadagiti sa santo agsasarap tay tuwijay jay ruangan di napintas sa syudad intundungteng tiyak sapa kadagiti amin nanay sa lahat itinay tanto nga aldaw at dangak umedyan nukayat na kasarakin asagan ang kainan pagsasarap tay tuwijay jay ruangan di napintas sa syudad intundungteng diyan sapa kadagiti amin nanay sa lahat saan niyo nga itungtungwa iintay panagsagana kung daway amin kita saan tun madamdaman agsasarap tay tuwijay jay ruangan di napintas sa syudad intundungteng iyak sapa kadagiti amin nanay sa lahat kung gunayo isudahir nung di nyo sintay dengge ngem nusan yu apatjen dusa intay lang amin agsasarap tay tuwijay jay ruangan di napintas sa syudad intundungteng diyan sapa kadagiti amin nanay